reporter bitung tung nangli nili heman nangkung report churuik parlo nili thelam ki puji alam thedung ke lahlo je Karbi Anglong arad afan kachuningri ba ilidum ithela mahunang ne pura salam kaningje ye phansi nili chisigiglo atumi dekhet Rahul Gandhi ji alangli hanjang langso sori hajang longbang iglo laso kaningje tekan Article 244A के implement po nitum सरकार फाना पाहाय लोय पुगनि जेतेका ला सवालाम कार्बियारा तुम माहुनांग ने ओसी निली इथेलाम कनि जे कांतुम ला सवालाम मा गेलसन इग्लो जे हेमप्रेक आलांग नितुम कोना पेनो ना पिपो कोदा पेनो ना पिपो सेंट्रल नुका सरकार अबे आसाम तो सरकार अबे नन के बांग जीता बीजेपी से हायला इथेनांग तुम कोदा पेनो हेमप्रेक ना पिजी हेमे थांग बे पे हरमु गल जलके आर्टिकल 244A के akonang nitum hemprek kipi vegji nali ning aklong basically je pulotang te 6 April lapen 6 February lapen 13 March arni ilitum Karbi Anglong team ilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang ke Japon Karbi Anglong team lapen MP Honorable MP Amar Singh Tiso kado kaweching by pepen प्राइवेट बिल पोनिगलो पार्लियामेंट लो हालासो अबिल के पोन के 6 फरवरी लो लापेन उठोट आर्नी हॉट इगलो लाके 13 मार्च लासो अबिल के पोन हुड नांगली तुम पार्लियामेंट लोंग सिनिजे दुनांगी जे लासो बिल लोंग फानी तुम सपोर्ट करिलो आर्टिकल 244A के निल तुम सपोर्ट लो हाला तक सिनिजे नहीं कार्बी आंगलोंग लोंग वांग पेन पोहो अमान नंगे जो अलंग नि पोहो चिरुंग tang cirung tang sia lang neje la so poho aman pinang ji palang li kaneje sita nang li lada Karbi Anglong wan per la so poho si aman jorong rotoning ti alang li neje lo Karbi Anglong ke issue avelo pini ke ultimately ke Rahul Gandhi neje te kang lo article 244A nang pipo pulo la hando ke chok lo Karbi Anglong ke akapre political party tum ke issue avelo pulo sita nang li tum koson si rata phan ka chong thuji pugam nang tum ke ma thama la si rat phan koson si pamang huji palam nang tum neje lo hala 6 April honorable MP Karbi Anglong pen kece toydun tim Karbi Anglong Dr. Tuliram Ronghang cepari deng pen alang ni pan kece toydun kaning journey la so bill ke place hala sarni ang tu pe thelo protest du nei ke la pen ke March 13 ani da puthot la so bill introduce thulo la so bill wan thuiglo hala so tanal tum chingwai dun de chin side dun de la tum protest kuriro ulotang te nang tum hala da ke claiming adi malong bangke nang li tum claim ple ladak Karbi Anglong kado ke Karbi kilu arada panal tum nang chong thuye pasi ke wan pusi nili condemn lo condemn piklo Karbi Anglong arat nasional tumat apa menangji hemprek ke kongres PSSC ke nang PUNG a party kali a Dr. Himanto Biswa Sharma nije daklo je Dr. Tuliram Ronghang ke tobom ahutsi hemprek ke long effect popusi alang liat tumi de kata nije lo la soalam sinal tum ni cibinei sarkar masih doima sarkar si klaim ya kam pidak lagi a hempene nang cipi ya kam kali lagi langsung ni thani kalo Rahul Gandhi pani si hanjang lang solong ke bang ke Article 244A alam ke nije gente election fan chatma mate lake election kache pahay je fan munir fan na kachong thu fan sige bang cho Karbi Anglong ara fan ke pamangu Article 244A ke nel tunang implement vek populo implement populo kona pe no implement ji hala bang ke cheng sil zum buji nang la alang hempen no na pi Article 244A ke la bang so ke pona hot bil ke pon hot MP amor di soning yelo de so bil ke congress si nang oppose dun pusi pulo tante la congress tum ke opposition party ke dak kaningi dun jara do rasi koi posi ta support atum support dun de la solam no Karbi Anglong chini nahi ke 6 February 2026 ake hai Amar Singh Tiso honorable MP alang li ningje pamelo haladak la so bill ke Karbi Anglong la penke demand chal la so autonomous state article 244A ke la so bill private bill introduce kurilo la so bill ka introduce si congress atum congress India Alliance atum banke oppose kurilo parliament pen dam joilo kat joilo la tum jongsi Rahul Gandhi ji alangli hemprek nang pivek ji posante la hala daksi support nahi la so bill ke nitum support lo hemprek nang PFan ke nitum nang chetoy dun lo ko hadak sini je nahi Karbi Anglong long wang po poho manang chujor po lada ka bangke hemprek nang pipo pulo hala
parliament lo bang ke don lunde ka che papas nang ye ho bang ke don lunde kulo tante Karbi Arat pa na chong tu kon sina chong tu ke thema Karbi Arat il tum bujina kulo taksi tu non la MLA Kilix tambi na le lo non ni pli impossible lo la sila na tum BJP rachari pela Karbi Anglong lo pen West Karbi Anglong lo in hoi phodo la sila in hoi post tambi na tum kachi pahai poni phan kachi si kachi dang ko andolo lo pen hai labi bisina tum ningi thedum Dr. Tuliram Ronghang Surjo Rongphar Niso Terang Pi Habbe Teron la penke ilitum kaching hon dak hauraghat kini lungsing teron la bangkoke alang litum ke hai tang Karbi Anglong penke hai la dipuele jasamet pe dipuele bang jerok dora tum mate hithi boro long chithando non la ke happy ni sotirang pige alam the ong der la si tining ke koson lo vut ki piji pur se ha tum chithando la si la soputhak nang ni rat pan koson lo klada ka thani ke hai tang lo la penke ticket kilo first time swarlo la si la so first time swarlo phan ke pahai je phan ke Karbi Anglong ara chini pame swarlo phan si pahai wek po lam matune pen kaning je ke chington parem param dopo ticket kelong ta first time lo MLA ticket kelong pen aning kang samta dolo munitum aning arong ong polotang de chiru wong titi aning karong ka chiru puta dulu lasona isab lo lam ta hot pen ke chington parem param ke dopo nije thek se ratum ta dopo Rahul Gandhi Karbi Anglong wang pen ko pethelo anta alang article 1244 ko pethelo ni yene gente 1244A ko pilo ni yene gente penelo la ajak rat atum ka chan pon DPLA Niso Terang Pi Surjo Rongphar na pen Habbe Teron dim bang ke opposition man alliance tum si ke hai ji pola so puthak nang ni rat phan opposition tum da bada bang ta hain tum duk mati la sa aning ar lo alam ka chining je chal lake lagarat ke bang vote pipe Rahul Gandhi asong sang bang pen lada article 1244A sigi PG ete hala kupu lo rat tum vote ke jokko la pen ke Karbi Anglong rat chini pame je roton intia sonsona munir le koson si election ke bele ke issue avelo la Rahul Gandhi ji kene je tekang lan velu issue ke bele ka issue avelo pusi kene je to nang koman la to la sad ke declare per nei Karbi Anglong arak are chumana la so ke declare nei ba tangte la roton kan niat ateng si la non alliance numang ka akapagi su ke pon pelo la pujat sin ani ke ningai puma athela tum issue ave mati development non theklong lobo Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen Karbi Anglong la son kaching thur nanglitum isi lakha damo nanglitum theklong ko nanglitum monthi unma chuki hola pen borpung tarapung national highway ateng to war ke theu ani si Karbi Anglong long doji punang tum chini unma dok muka pen ha rongjang kene rongmong we an inglong angbong itu to war ponpur national highway ateng la anda to war ke the Karbi Anglong long la son to war long ji pulang tum chini ma west Karbi Anglong kili nang ne dim anta ake hai le laplo kaching thur nang li kodak taksi college nang ima kodak taksi school nang ima kodak taksi kaching thur awasa ke claim nang ima Karbi Anglong flyover pencheng lok swimming pool pencheng lok stadium pencheng lok la sona kaching thur nang li ili tum theklong lo ma prang Karbi Anglong laksi rara tume chini pame alam tum ke issue ka bedalo article 244A alam neng je po sa kodak pentong na PG ne la so article 244A chini ne Rahul Gandhi je hem pentong na PG ne roton intia hem pentong na PG ne PG ne chini ne dalo kodak pentong na PG ne sa article 244A ke je papas ji pulon de parliament o si je papas ji government atum si claim ji si government atum si nang pipe pulutan te la ke na hokon na pe ke government sinang pibeki lagi la si Dr. Himanta Biswa Sharma alang li ningche lo la ke Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen alang claim bom arni hutsi hemprek ke longbek pu alang li ningche dak nang li congress de bom pen nang li BJP chipa ogrendet pen rotoning tie khai kaning je pon ke samsoning ti da congress on pen kachi open ke thang kana hokabi pusi pro so phang nang li pilop puri kana hok doma wema ke hedi la non 4th April election declare pomati di hala so counting do pomati hala so arni si chinipu samson ti
कांग्रेस लोग के दोमा अले दोमा अभी माके चीनी पोला लापेन के नॉन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी हेरेक लो आवेदन लो वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी हेरेक लो आमुने आवेदन लो लांच अटकली एपीसीसी लोंता कांग्रेस के हेरेक लो नांगली तुम माथा कपिलो लहाय मुनि तुम आमो वांगे मुनि तुम पटोंग माथाम नांगली तुम माथामा रुदुत बोललो आमो वांगे मुनि पटोंग माथामा नांगली तुम माथा लो भूपेन बोरा आलांगले आमो वांगे मुनि पटोंग माथा लो नांग तुम चीनी पोना नांग तुम 4 अप्रैल जितिया मे जितिया इलेक्शन डिक्लेयर पो हालस वो नांग तुम चीनी लासी सैमसंग इंटी को अनुआ आले दो अवे के नांग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ले चलान दे नो आरो नो के बांगी सिगोंग लांग इलेक्शन अपरां अपरां जोगजे अपरां अपरां बांकोआन ने के बांगी नांग चीनी पो आले दो मा अवे माके